Bo. Sanibona njani? Sikhona futhi wami. Ngona khuluma noGosi. Ya bhuti. Ukhuluma mfethu nomhloko lapha mfethu. Njomani kamkhatha. Uyena uqobo lakhe. Ngithi mfethu ngiyakhala mbulasa. Nginenkinga lapha ngathumela abafana balandela ihlabathi. Ihlabathi lele ukuthi umngeni. Umngeni. Yebo malume. Manje lezi dididi zakho zikulethela manje. Ukuthi zayidakwe yini lamanje ngisayibuza labafana uphinde baphuza utshwala yini. Kodwa Nkosi yami malume bakithi. Hawu. Kahle mkhatha. Ngithule nje manje buka nomgaca sotezana. Ngithi ngiyabuza uphi umngeni wami lo ukufika umngeni. Awukafiki. Makubuza ukuthi mhlawumbe njengosikhulu sabo phela bebuka wena uphuza utshwala base becala nabo uphuza utshwala emsebenzini intenhle yini akazi yini bangenwe yini ngoba ngosokeza into ebhlungu kubo katathanda yabona but ade kasuka kuleyo nto leyo wenjomani inhlaba sebakulethela noma bakakuletheli baleta amatshe ngithi susalo doti lo obulala utshali babegcekeni ababuye ke manje ingcike abasayibaphi akade ukuthi kokucula noma kuyini sekeze ngithola inamba zakho nje manje futhi ngithola kwenye igaba ethi wakwayisebenzisa babedelive kupheleni noma kuphi lendawo wefethu ngathi inhlabathi abalethela esikhaweni wefethu esikhaweni esikhaweni ediphini kwakuthe abaye lapho bela bafika bona ngabatshata bakhithe kuvithi labathi bachitha bona abatshe manje lokho kuthatha ukuthi ungedelela lokho ngendlela yami labona ukuthi ukwedelela kweyisa ukuphindwe kashumi makadama ngisho ukuthi yiphi lo lalekulethe amalo nginawo awu6 wenjomani ukuze ngikwazi ukulandela kahle lalela webulasa akaze kwabale so ngeke ngazi ukuthi lona lephi bila kaficile ilole leke akaze ngabe ngibala abanye mhlapha ukuthi tate elinye 1 2 3 4 5 kosha ku6 mina akaze lodwa engakicelile lafika futhi kodwa lafika nododo wethu kwakunini bese ishabathi yakho malume le ngekule khathi kune holiday April holiday kune holiday lapha phela babaletha lona Bachacha malini malume bana umthetho wakho uyainterviewa noma uzokubuyisela ihlabathi labo ukuthi manje asaqondi kahle wemgadi nami ngisebenza nabantu ingqondo ukuthi ngoba ngikhuluma lo msebenzi esikhawini angikhumbuli ngiyariportela manje esikawini angikhumbuli lo ngoba kahle nje malume ukumkabi nje ibina chuthi vele sezinte yodwa manje lo ozongisukela ngithi sengiqala impilo entsha ezongisukela udabenze njani awutshele mina webulasa kenze njani yazi wemgaba kodwa bengiyazi lona liphi lolu malume abangcono kabi malume iloli futhi lele elinenqola mfethu kanenqola malume inombolo lomfana akayakho ufana kunele inombolo yakhe banginikeza ukuthi ayisebenze tatade ngifonela ade ngifonela nje lonkosikazi uyafona alungeni bakuthi ungachwetha lokho kwakulethela ihlabathi ngakhomba phela labantu ngiyakwazi kubi kunemcondo kwakagezile futhi kunjanje uma ubuka webusweni bakho umuntu onjani kubi kusankawana bakubuka ngiyakubona ukuthi umuntu wezizwe futhi ngendlela okuyikhona kwakagezile futhi kwagqoba guthi uqoqene blukele eliklephelanga ngaseqeni ngathi into engayinotice akukho futhi ukuthi akuhlambi ukufa lokho sasikhothanyanyana ngikhona phela ke lokho bakithi yazi malume ngabe ngilungisa kahle manje kwamele ngizokhuluma nabo bonke malume ukuthi mina ubani uhambe usewothi bani malume use basedipini futhi kasedipini futhi webulasa malume